ngasi untold success story hena mingthon jaba sumloba Facebook live ki program masibu yengbiriba khwai punumki mafamda Pebum Surchandra hakna kokno ne kurumjari amasung asigi program asi aikhoina pangthok sabagi maruiba akhui pandam sing aduga program asigi oiba tasina aikhoina program asidagi phangadoba aduga taliba adugumna bathabak sing asi sengna haijiragadi ngasi aikhoina pangthok chariba untold success story hana mithon basu success oikraba leader singna haibirapa makhoi punsi gi wari singda makhoi tamthok pirakpa wari singstike khona tamjere haraga khoi punsida aikon apply tawduna aikoi sukram na mai pakpa yagadage habi lambida sanction bangam na bidamta singlo program ase gai khumna jaraba global leadership council gi member obiriba Sharma masung sar thaudam rajin anina hona biduna program ase mai pakna khoi miam kudul tamjabani aduna makhoi anibu aihak na igi saiting ngom khalitin thakachari amasung ngasigi Facebook live sibu mieng tabiriba kudum pu amukhana Pebum Surchandra ne khum jabolena ngasigi sumlaba special guest speaker wona khoi girakta punsi go ri lithok kadurba misaka sei umtang saptak sage ngasigi sumlaba program asida saruga bigeduriba leader se te kanana te miam na sakang biraba dani leader star khoi gi Indra Kumar Sharma Indra Kumar Sharma se huji khoi gi new consumer community ki partnership program ki makhada vice president noina masamak thopubiri bamasung thabak kaya company sigi mangam da changchan bigi lambi da singbiri badum laba lusing bamani ngasi mahaka aikoi unajaduna mahaki punsi wari si tanarabgi damakta aikoi girakta lengchinuna leibire aduna ina Sir Indra Kumar Sharma dasu aina welcome moina thakatpa musung nungaiba ikoi girakta ngasi lengbirakpa musung adumgi wari sab libigedaba khudum aski damakta ina Sir Indra Kumar bu hangai sengai gitamoi nungdegi thakatchabadu phongdoksari hauji asidi ahanba aikoi gi program asigi ahu boina Sir Indra Kumar da aina laksening basi aina Sir Indra Kumar di khanjaning basi miyam na dilon muk Sir Indra Kumar si dum sakhanga bani kanano karamba leader no loina mak stage su kaya rakhanna Sir Indra Kumar gi performance miyam na khangbi khrabani adum ko itunu su ngasigi program asigi wena Sir Indra Kumar na isa bu mutang saktak biduna isagi leifam isagi ming aduka family gi tongan ba di family gi family kya koi mi kya sari netraga kamai wine tori haba isagi self introduction ma ihan hana thamina bidong in matam se Sir Indra Kumar sinisa. Thank you sir. Aham maktada ngasigi Facebook live ngi bireba ikoi new consumer community amadi viewers ku mapu isogi masak waraba miyam ku koknon kumjri. Yes sir na tambi bugum yam nuaijai aduga introduce to dinga da kam taijage covid ki pandemic ki amna luraba timing sida koina success story gi tagadabsi ligadabsi is yamna kenon khani especially the viewers sing haibitare adu let's see ikoi kai bukrasum ina chanajar pa company sangu bando unabadu hambre yangsi adu gimawina na agi saktak sage agi ming Indra Kumar Sharma inakti ai samulai latpamni aduga ai origin sida sengna ai samaki punopum lamdamdi nopok sengai bazar gi nopok bazar si sikong bazar hai khanai lamdam dai pokpani ada sawpani ar hujumaki di ai tangpal kunjawang lekai si ai kogi standard part maning orabna swai dai lejari ai gi tasengna ai bu pokpiba father gi si Sir Kumar Sharma aduga ai bu pokpiba magina binodini dai question number ni tupani ne pini ai khwai di halni ar hujumaki di ai langpal kunjasida an sing dia ada dum hujumaki fuleiri rasta ai hajuji ai nepine ai chan nupani ne ai punna lejari during lockdown ai dasum adum lejari aduga ai profession de ai ojani ai higher secondary gi english taksabani ai biat losin jarmatin da somdai germany aduga hajuju ki bikedi ai
ngasi gi consumer community ki program sida ikoi aina vice president na lejari habi tare aro ngasi gi loina ngasi gi ikoi program asibu ngasi gi hoida phanganbiri ba sumok tum saba mai gi punsi gi thengjar pakra lina bagi platform mas ma global platforms ta pv ke especially ikoi ngasi gi host vi sir Surchandra ko manjari adagi dan ikoi sir Deepak ikoi Indian Leadership Council aduga global leadership council Sarazen Sir Sasi Madam Lydia and all the leaders up to Andri CEO ay tagachari. Thank you. Back to the host. Thank you, sir. Thank you, sir. Sagi self introduction. Yamamutan sana pibi kre. Do aina tang singduk chening ba mana. Ngasi program ki conduct jerbe hak sisu global leadership council ki members in aibu khanbi ga haiba program ki conductor na abi host na aibu sapi na credit goes to global council leaders global leadership council da sagi sarbu kana to sisu dum sakani sa ID I'm only host of big can tawang do pujabani maruna selection to ba aduga kuding magse global leadership council makha da tawjabani sa aduga sibu yingchen ba aduga masigi tongan masa sa Deepak Center kan aduga sama ekuna manung gi tawjabani sa sima haijage sa thank you very much sarna sagi like aduga sagi profession sing batak pi kre am ngai sa adu sa se kuna stage da ji amna ku dynamic to ba sagi performance ba mu zero sa adu wahi ka su hoju phawa ningsing wahi le ko sagi saksi wajum tam da ningsang ya ba adu yamna mayamda sana bibi ke ba dung do ba phazar ba stage performance mayam do madugi da mutai thagat sai aduga hojik si sa introduction lore banina sa ina laksaning ba question si sa sarna aikhugi new consumer community ki partnership program gi makha da sang tungmangi oiba haidi sanodi oja oina ubire na takpire ko sa oja oina ubire na takpire do aduma koirgasu asagi mamangi punsi wari matek amatan awan ngai punsi gi haurupagi aduga kogi company si thengaram dai gi matan baugi oiba samcheta karamani punsi le mi haibasi sa koina tajabadi amna nungai ba simusu oiba adugi do matem ta sana mayam da thambi sa. Yes, I samak MU the master Surchandra 2000 batch ni so adu ko chahi mang ma matam da chahi mang hi bagi 2002 12 sai batch ni in staff adu tung dai 2003 da young plus of kano da young plus of education da bet tok jai ta seng bagi di ai father ni ai ta seng na he really want me to be an civil servant namo hining gi bani MCS MPS na sing ba to hining gi bani adu oibaram ba su ya ba jane adu ai na dom da sangi tre ikui na aibu ngasai lamsta su aibu sindi ki ba mayam sina khangre ba sayan ke Sharma Kumar taseng bagi he is an hero taseng yamna ikui na pi ngai di hong na yamna aigi di masai gi ek father gi manau pa tum bani aduga yamsu powerful ba na hawing su kha sati bhai tare ko hai sati bhai di phata ba ta ba apa ba chumba aramba to ga da ba dum boy masi yamna ikui na admire to ba ikui gi lei ba halin sing mak ama oi na mana to na sengnes ma haisage company to panba pandaba ge wana te e umweda kuina sangna lejarame umwe leader sing hana kui leminamba yaman su khangani hajuji som lak da leader su khangbi gani ko mana troga umwe da lejarame adu dum yamni khangbire ko gi apapata de kui gi sagi ngamjada ba sonba gi ko haiba harasu yare adu adum bo asagi achoba mai pakko di webngam kite but I up to 15% of work promise line amada aduga adudagi di training I have get lots of training I meeting functions yam yogi aduna maram kan dai ngon ngasai stage da thokpa ki daba ni ma wai sagan ka mane sagani aduga stranger ma kamai contact to ni ka haba singba mayam khak ai ngon da lehowe but som da di financially ngasai financial education dum pi nata bani na aduga ngasai macha nuai ta bai tare ko even ai wife na hai ngwe da leramba si tasingna financially when I'm very sorry for you hai ko aduga as an leadership gun khra lehobul te yam thagle na da manan lei ma sum lakhi bani ko si se dum lak thama tung da sai sai ke ka goi to minai mayam hona minai mayam chat minai aduga especially yam nungai da si because of that som da su new da su have da ko I could ngasi luxuriable level pangzari si within a short period of time ngam ki basi kamai dong hai kan da
adugi foundation ama leyeba ikoi ga luna chana tinjaba aduga loina jaba hanagi team ama haitare aduda sum ikoi thajana ba haitare ikoi ne kanam harga su dum man tobirakpa moina harga su kon tongnaba team moria da lei tonga tonga jaga sing haitare ko india gi tonga tonga jaga sing su lei madudagi trogai mana laksa kibni ada mana yog hogi life set mana ter care. Thank you very much. Thank you very much. Yang nuaje sagi warisi aikoi da sudum adi common people sing da dum thok wari ga dum chang mane kana gumba akoi na mamang thak ta ki wari da akoi ki punsi si yamna wana horupadi thina bagi matam su thine gi ba wari yawe sa sagi di kano tawraga adi cham na ko gi nirwaki lambi sida changal pamatam da ngasagi financial gi uiba lambi du da mapung phaba ngamakta adi company duna nate sang ta pido ko gi ason di gi habidi am chumisa adu company dun di makung chong bir kiba company duna ngasagi pirak ko sa bridna tabira kiba na taga mana mai de mon di yoro budi phangak skill man do koi si decision ra habne adu ju get great advantage amane basa adu gumba lambi di sangjil lok to bami na somna sangjil ko matam da khadi thindha ga ne ada han somda na khara la ko mi du di hoi mai pak successful oibu oidu asagi adu gi nata bada ngasai skill lu pura la amne somda sang kum ta bak am somda kape adu gi wa ne sa na bi se yam ngai je sa adu gi experience le bi du yam na thagat sei adu ga sar bolam chung birakpa koi sar bosu yam na aina thagat ba pundok sari ado matang sida sa koi matang sum koi chathar poina akoi ge company sida asai sana de hapet pan bigre NK Sharma na kana to bi ko na pan bigre sa ado mana harpa matam sida masagi sum de network amagi da di medam na su hapet kana to na puning waru bugum le jini dona ta adi matam sida akoi sa NK na la aga akoi company si gi maram da wali sarpa matam da aduda yamna willingness so ikibra natraga compulsion loina sa NK na yamna masi tok do yaroi kana compulsion loina tawkibra natraga madugi oirakibagi changakibagi adu thenaiba awan ngai adi family gi adagi samaj gi natraga sum khana danga sa thambedi am ngai jegani sa Okay tumjage sir thank you taseng bagadi akoi sign ke am nuai akoi uncle kaka se ruga pressure su kya tawdi so mo morin ta da mi ngona tawdi adi guys wa haide ba ngang singda adum akoi gi level person su post graduate ni akoi gi wakla dum le heleba adu kanda ai chinu mo kowe sir oken akoi gi sign akoi gi like oken ro se oken ro yum da plan ama tawdi torim ni misna ina matam da sign ke se gam dagi awai rik tan khapung lai gre maram di akoi tan company ko ina pressure khara haitare manipur ko nang ngai ta ba timing da leibadagi mai leader khari sum mai magi sum sabi na greba rest lagi mai ai matum na scientific mat leba khara ga yam nakna training sing ke sing low ga leba timing mai ba gina ada kor kan ai challe sma kan na man mitu da ge jet yu om sign to bugi ma 50 pb gu ma pot ka lok to option to bugi thinna bagi kan to imak ne ba yam songning gi maram de ai mo confront ki to bugi ko ai anga oi do na ai sabu thaga pe wana ta ba hallam man da hangana kumba yamna morin ta da ba sei tok te ba yam discipline jog da ba gino sei akhi father na soya di yam fure action kumbo ko pato yam fui yamna adum ba yade ana su tok tok te da thamul jom warawe sawning eba adagiri yaw re plan ta re hange na kayam how secure ha ka da ko mamang da yam ngai za ba sei ko gi jano sajna ge neural marketing the way of life na ko gi police economist ni ba like si fazu ba gi maram wor kan ai imbal single coin atopa ne wak himang ki de ada ena hange ba kada scientist kyam how secure hakan masu ai khang dia no bani to mu si khang di mong ta ta mali yeng si khosi kan na wari sa bhai ta hoina hale adagi 2018 gi December dai join to du ne ba matam da crew nung launch to dri hana swik ki da ko gi skyway technology hana habiram mo hana ti aju ten ti engine lai bisi gi launch to re ada lakan da yun da su mai gi ni pina su dum haire as we do to sai ko ne am kana sungam dre dai ko ne hona bu sungam dre na som da to ji hai hoi to gana matam muru ma phangada bagi leiba ada pai big bada kya ne ba lising kun yani ne ba fa ya lising kun ya haire wai to no na December mo phangani anti ko sanje gi madam sabita sta anti le gana happy ro hair ga mai to ga makoi na resta to re da December mo phangul sa in pi he ada kain tai
WhatsApp lakanda yam sawninge WhatsApp message lakanda yam sawninge habadi ai ni pidai ko si WhatsApp ko tok sai adu togum si tasdi kagi ke no sta togum si na hai ada mar tasum ai engway gena dum chali more da ko ada ai yam kuiba masi cost plan hai tare sona sindi bai tare more da lei bai ku gi delete like some trip azu ji ku leader manager bi ba mayam ju khambi gani masi ko ngaling ai sum engway da tinare yamna marom pang isna oin hai tare yam thazna na moy magal wena chkan tamil film lei Rajasthan tu na moy da chale se ga tin bage da moy ni wai sana bai tare sky we taraba du da ga na ada adu dagi mana hang kreba kari no na hang kreba ada ai hai asnang yon ngadi dum moy ko pungo non Manipur ni adu pungo ai di interest ti na hai investment ni matang na se product based study product pira maga paisa la hoda very secure feeling se ada paisa wana product ni mi de kem piram da bida siga yamna unsecure feeling mai na lija bai tare ai yaw bi yaw ya du nang moy ko pungo sine ba mana yadi nang yaw nang makar to se ko mana sana ke line lore adagi koi fauna matung sida mai tor sen tore halaka na mu yum dusu pina kitang pambai mong sa lay bai tare ko amadu to ga sona tong mong sa adugo adugi matung da December ni marpu kha thamni nei matung da February ki tangkun ma thwisida ekoi like from hayeng de imuri sakani haba anusta ekoi like from kan sa mai from yes sure ta sengna taibung semri sure masina ta sengna afaba achumba du wera mi khuding maksidane masi khangan biyo mana yobang mangam da ba khulak ngam mangam da di another factor mane ba aduga oida pada ba hogi me am pokhai bi bisare ba aduda adugumbo ora ba yidi han be kono aikoi madugi miyang gi minok michei miwa adugi pam de ba paisa dagi na aikoi aduna maru ena aikoi paisa na maru ena khande adugum ijatuna khona hana tinjar bi ba aikoi bu thumui sengi fai Indra Kumar de sumni sinsinana lenari ba khoi friend circle dugi marakta emasian happening smai to mi habadu aina nataba because of that company ki failure do number ba adu mo gadi akoina hire of the jiba bi han be kanu sne ba mai to kanda 21st February 2019 sidai mori sange sangan sida akoi sarazen yamna hujuji ki global leadership council to bi ba thawja thawdam razen nane koi sayan ke mo ni se gi yamna mating pang bi buai chalagan sida akoi wari sab kanda consultancy ahum ne matam du ki express consultancy ahum phangba dalon to bai tare ko na no have kan dang sai gi Dilip amalere then gi Lakshmi nam lai Nepali ma magi masanopa Abhishek Sharma na amane aduga buzia hai ko more da budi Sita Singh na another gi Bihari ni mama samaki ko more da leba Nepali basti da mai to na moi sidro kanda then adagi ati lising fu yang ki khram ga to ba launa adugi khuchatu da hai tare ko yam chawba khoi achievement ma phangala ki then adu thula matung dagi di once thula kanda ikoi matam do nyam khombi re ikoi sa dragos hoi adagi then ikoi ki sir kano gi ikoi gi kana ikoi Korean pi Harbinder. no Sarvinder yare yes Sarvinder adugi ikoi gi Italian pi mamala ko sir Midamila inati Domitras lakpa team gi se masada ikoi city convention da chawa meeting to kiba then classic grand data troga ikoi chawa training leadership training to kiba master profi gi adudagi di Dilip su thoga yawre te different circle khar su yawre adudagi pra boom to re pot se yamna kai haitare eno mo hedi mathang lakre adubu adu ojaraga su agi leg nung se phajaba oide ya mong marin ta de leg si yami aduga grow to bangam dana Dilip leg si marwena chalaga lei haitare ari sum lakhi na matam da yaningam do khaga phare adi condition do si sum mo wore habagi realize of haitare ko training sing yaw kholo meeting se attend to khatpa meeting jam yawe maram de hana meeting yaw gi haine bi lai bi na ko adugi tungda sai ge aina sida kawbo mo do mi khra haiba ta gadi oi yes sir tasing badi agi invite to bi badi sir NK gi brothers ne ba sai ke na chillaga ko gi uncle jai ma Santi Kumar na ko Imphal West le yam khangbi bi ko gi aga saksing to bani ko aga Santi na aga Santi si gi ai invite to bi bani aduga adu invite to isna mo ko gi madam Sabita adugi sir NK ma lakhi bani ko madam Sabita ko top manager le re sorry vice president sorry top manager then ko gi kano ko gi leader manager ko gi uncle sna ko uncle Santi sna da ina mo bi mali jabani adu yamna nungai ki matam da mating mayama phangi ba ko leader sing da gi amai to kanda matang achievement lakre adubu akoi kemta kan to bangam de ahen ba to ba achievement lo bangam de up to ai kana ba
manager sai bodi ko 4 lakhs to bodula e crew launch tore crew gi matang sida mo aina thamjing base aina kawang mo de leader ma ha ga de ko sabida saga mako yum se ko am ba khangbi re am ba kamaina EIP ska kani khokani khangda ko to mayam sigi asigi matam da ko gi more da gi dilip se am matam da gi delay res ai bani sum pulli mo de sal mo de sum lay ko lay kam nei bani sto ga chalu re EIP ska ka ka gi second lay ba ko office sar ga no gi matam da sanajing gi office mu lay adu to ga de saloken gi su kana mayam si saloken dei tre saloken su ka don sakena yamen talaga na sabida sa ko de ko march ni tang kumapan launch so bung dang se ko lay layer ga to ga rembo ko to kan da ko ka ki ba han ba kan se adu sa ke su lak pi adu ga to ba ai gi non sing ba war pa hai tare ko to ba help ni madu da crew da le huba ana 1000 muki to ga 4 lakhs la huba ngam ba se asi ai to ba ai technical support ki na rembo da pinning bi da sa weda dan adu ga madu gi financial gi war pa ko gi unit se mu ba du sa ke da to ba ke di pinning ko ramai to ga ko ba ngam bi hai ga di hai leader sing se ko gi hamen du su sa ke somda ko gi upline and khang ba manipur gi banner notice ki sabida sagar adagi somda haidor kan dai ko gi ai gi muk tim dala kan da ko delete lesson de more gi se ko si yamna wonderful way sigi makha tarak ba mu kwai de na maru ba ma ha ga di ko gi rimsta radiotherapy department da ba da subita sigi lambal se ina singmang mo da ba hai ta se na ga di kan laman ka tun jare ha ba ta ko maram di mas singmadi ai ibai mak te ka thok ne da sene woni ise ko gi ise lo di bai thwe ni bai an ko ni ko dr prem adi ko di director ni medical department sigi mache rimski dr subita se sida di mana ibu yam hazabi ban sibi bai tare ko aduna ai gi hek ani ora pa nyam jing khbe private school lai ai coaching sing yam tok de ala to pe we ne wa te da tor lai ni yam na du gi no lai te ni financial ge wa ho ara ai som da sign ko na to gi bu su ko adu gi mathak ta hydro da hai ba tare ko madam sabita na yamna tobi matam da ko mateng bang na bhai tare ko ma technical support me ama su team gi soina pangi da i or pasu man dum pangi bhai tare ko aduna hai ba new khase yamna ke hai tare aina ka obang mo dum si ko aduga yam nuai nuai absu dum mat yawe koi last year si it's very hard time for us when madugi matung da koi na sarang na May June sai da koi cha ma chile sai ke gi leader manager ka ba gi ma gi lekai de ko ala ku char kan da halakan da dr subita se na ha man kristo wi se fauna bane ba phone da man hai em ano gi insurance ki ogadi I'm sorry hai eba and it's insurance that is just 5 minutes kun pi on have ne ara chatla kan da unare wari sare ai dilip sum yobi wi ko chamin ne yama dilip siga adu kan da wari sa kan da hang ye dilip sum mi se koi gi mi si thaja wat ya to ba he hang kan da he do um chule ne ko hang kan da HMA college dum heavy god sa ko yam de business amai to kanda ekoi nual kana ma 4 lakhs krena happy ma gi masagi matum ku launch store matung ni adagi de ngonda ai change ma lakhe ai business da hana growth of ngam da ko me am sigi ja lawan to kanda dagi 2 by 2 lakhe event ki delhi me am ne thangire adagi di ani lek ani da koi pachana work to ki ba jesu da gi adu hana ai technical support therapy aduga plan MBBS kara doctor kara ko plan jerui adu natna amadi jesu da gi masana dum to khe masana yam thu nai gal haidar mas yam na ko gi lai la su syam phana hor kiba aduga masamak si yamna ka haitare academic weba plus am smart weba makli yamna iron lady haitare ko sing bagi dum makli nupi we adu laina khangmung gi haitare hai haitare ana mathang lakhe adu som da di mu ko gi yam dilip si han ne wak si we tor ko so yam kan de te maduga tor ga khoi khasin to bni ko tunan bi na te tunan bi ko yam dilip te mase adu kan sida mai to ge da last year si ko yamba dilip ki bolero am laye ngau ko machi ko madu thau se full hapslaga akoi chale matam ai wife memo ko ma kawa da gini ngom memo ma ke yuju le jere second child gi ke no malak pa complication har bed rest to har ko ada ai yum da pau phone re ma gi seba si to le ga som da target me am si am kai do re sign kan hai nang lek ani sigi hai do ko ko focus to ko na da mong na hai ana to na nang yum do na le ro ma pam da na yum gi han si phone re kaung ma hai da sign to re ma sign le hang ra ge ne sunga mo de seba se pare na ham re yum da ko ibani par kan da pachana thabak to we ekoi last year ta sin ha ga sum kan je koi May June July August September October gi da da tang pathai ko adu bu de koi chukum tum de ai hing tung dang wak sa da ye gi rembo chakani ora pa hang na gani sabida saro yum sti am nei koi gi thenge thong la gam jak em ta thok pi ai di ka ha ta re koi gi thenga gi hotel sa phang gi da na yam na kai nom ne ba ko
lay matam du hona grek ba ko na se ko ana digi mo bani hala ni ko gista lay bakan si bu yum sida pung chama thu baro sida kuker kam du ni maram di pung ni pan ni hang di chak pang hotel mana honor ki ade ahing tum ko form kya mela ki mi me ama hapo ki technical support me ama rembono siam pang bi ki ko dan matang matang thu lakna sona chami badagi have lek anista ko wa do ti ko yam wa ki ko na ki tum de hitna matang 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 sona with the blessing of god cái matang 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 with the grace of God cái mana it means là agad na cái matang matang ka leader manager top manager ai ju khang de leader manager ka se aham da cái muslim am lay cái si kong bazar si muslim lay ya poki lak ba thaina an chingna ro lay muslim snaw jing khas lay ada angang khon nang da amalik na angam na dan ko nang no tu nang yam congratulation ha pai ta ko ai ju khang da bai ta kar ma tung gi am da pass away se sain kan to buzan I'm proud of you du kan tor ai khang da hang kan oh sure ya du tor ga matang da mu top manager si kui na dum ka khe maram di leader manager ani drip amasung smang da ta sita lak ki bhai tare lagi mu sai gi matang gi level na kano lak khe ko gi top manager da le kan da azagi kui delhi gi event ti takre ko delhi event ni sale ada yam nuai enjoy to ki adu kan da ko ta sita gi ko gi tamo subha sui hawi leite ma tunan bi hoi ko me am stro ga fi chamini ada sida ila yamna nuai jabasi sigi yam yen ma matam ko ko ina work to gi business in February tha dagi ne ba last year February thani February di hoki bani 21 February dagi March April May June July August September October hairiba within short period of time 8 months ki hona basida aina sagi leader manager ani sorry top manager ani leader manager di du gi lakana manga lai ani gili sadlit ne gate ti lek ni magi top manager ani gi ani ni maga ana ko pun manga si goa gi leadership ko gi training sida qualify or kan da to pone wakte ko na mayam thungi ba ko gi wall tu ga habi do achama ba poni ko india la sim gi ba ni matum ni ko ada qualify hon bangam gi do with mo ko gi effort ai gi effort ko gi team gi effort na hai tare ko masi ai ga thu ba chimen mo gi ama nuai jagi ba kamoy da ai phangna ta ba phangan gi ba team gi missing da realize of opportunity ke nomni na delhi gi mana yam chaw ba indra ne re na da mi mayam ma pulakan da mi lising kun ni matak da pulaga le ba cham ya gi matak da different country de la ga mayam pun gi ba mi ango wa mu wa sang ba ngang ba buna ma pulaga to gi ba adum haidu kan goa da ga ko gi CEO ga ko grand hat ki swimming pool ga be phang gi ba ilumina ba phang gi ba leadership training mayam ma cha ba gi thak gi tori mayam du ko wa gi mayam du ko hai tare mamang do na gi ba cha ba thak pa phang da hing ya len gi ba last year da na ha khan nei gi ba do madugi awa do tasena kawe have tare ko mana I top manager na delhi bhod lere daga ai kisi matam da almost 75% lower bhai tare 8% volume lower ai gi lek ama madam sabita almost lower dp kana base da lek ama tang kero le bhai tare ko gi yam badli ki lex da tang awat pa khale bhai tare sik batam khana kan mai tung si khana kan da ai yam no ai sabse top for straight makhi without any obstacle hai tare ko ada delhi is like yawe top manager gi celebration so edum yawe aduga goa da tadu ne bo walo bi mi khasi kwai tung si na tana bakanda yam dili men thai ai control ge da ai sai ai leader manager si gan ai ka bang ngo to man ta yam na hai ko ai yam som ni ma ai ni u bo ai na di potential si yawe no bo para ni yaw je na khan bai tare mong ko ai ngamroi ga hai bi secondary mong ki so bai tare ko ai dum hai te ma da na ko delhi da car to ga puse le ba sabne kan hai te ma yengo ai gi profile sing le ai yengo 25% khangara bani ai 75% acceptor bani vp gi aduna masi ka hoda bai se ai gi da to mangja mo iduni te ma vp bo de hoda bai se cd ke sle ban na trai khra tang kon effort tik tang mi khra pari sar kana talong to kana dum thoni hai kan da to suma ka gi mi tara amri ma ki question ne bo yam dra bane kana chana ba khra ha pa ko su dum ya ba hai tare ko ado ana o nai to ge da na hai ai na brazo pal na another yamna hana suma newati de mo ne ching silver on le man hai mana wari to ko andro da gi tim khai bum brazo pal yam civil leader ne yamna powerful ba du ga once to gi khala ga de dum to bo mi da ne mas yamna hai tare can man hai tare ko ma si muk sara ko gi sadli ki makha da kana wen thok ne ba leader manager se hack lak ne ba da gi di ma top manager si break to ga di ai gi si muk sai vp si yogo da ba hai tare mo wari ban sai
mana tore yam de lip tore hai nang apply nang kai wakal le kan da to ji sini ba lo je do yeng si ke kan da koi sain ke tan re me am apply si pam na re go delhi de hore ha de planning se ko ka nak mai to ba na ko ji kana chana ba kana to kana wal hu mi krasi ko ni magi sai lek to wal hu mi krasi ta long hap le kan de ko go da ko kana adu su medam se ko am am ko so bi da ada matam sain ke su phanga da ba medam lidia to kan medam ni na siwali sin to long to kan da iman mi se tak tak to e ba mana to fe ina bibi to e yam nungai ja basi mayam ko ge golden pin ko ai sele jari base golden pin se ko ge ahamba top manager ke kan da delhi da pire mayam khange president jing phange ada ko ge game khangdi ada ayo kan hai re ba sain ke hai re spana leaders ne pu kan da manga tru pu gi flight pu da phak ta bi yen thok gi da ayo kan hai re ba spana no gi su lei bani ko ano yang ini fazana hono wat pakat bisna to hai top manager ma phangzare isa gi ka bagi then vp ga bagi simu another vp gi vp du mu adu su mai phangza hoye ai certificate ai phangau che ko ani mak certificate ti me am phangza me am siori dum ko adu mana certificate me am bana bo khana ba tu lei adu ga ai batch tu an ju phangza hoye top ki mane adu ga vp ga mane adu ga ai president gi lo gini ko mana is dai tenu phangza ge ma khada hum Surchandra dai sinna Thank you, sir. Yam nuaje sa giwali si amna sai paling guide na phajana mapung phana sana libi khibidam ta thagat chari ai kitang ai ningsing sagi ngasi si network problem si kitang leibna maram moiduna ai program si pa to matamda mayamda yengda nuai taba thokpagi damakta aina mayamda nuai taba pongdok chari amsung program si ai hojilurbanina makha tana dum program si pangthokni ki si warab suwana weather condition duga main condition marmoina kitang network si patbagi apikudong tibasi ado aina haja tungena mulaksin bachisa hai bi sa ngasai kanu da yang nuai ba matang ma aina ngoda jaw hai bi sa mayam ngapi kan ini network sih kan ai masih tabak suba tabak sia kemudian pergi madam di in this group hai ko yes sekarang in this group sida kan mamatam da sagi kita ngedeloktan noi ba lengi matam du sagi targo so gi ine te we san midham la ho la pa di training ya wa matam to gi matuna training pon oi bagi mo we uze ba yes sagi training pon oi training pon oi gi yes sagi training session nama pangthok pa ko adugi do class kita adudagi di sa adum sida adudagi dum sa start pusal lakreba yes mana itu yes adugi matang tu mai dengan saya wai share to da chithau mane tasing badi ajiki ahan bagi akhoi tomi transfer amba sa dagos we applying from Italy moi la ambagi simalai gre ahan bada satli bo myam pun next ki move ajiki second master profi do see I'm very interesting adu siam nuai ki especially I admire Annette Martinson as a leader yam impressive way Annette Martinson se akhoi gi contact invite matang so direct familiar kanda maung ga mana ngasai gi majam ne yam very intelligent ai ga direct familiar kanda ana akhoi gi interview gi mong se contact invite da direct phone tong no to kan da hello friend aduni ai nangi friend aduni tuna se adu hoi yes hai ko yes hai basiam live ni mun kan bai sa se adu ne wa adu live very easy that in have if I said no to you have I was never among the hello no have I mana I have no interest in it okay then are you satisfied with your financial position hangana kanam to financially position body mayam khangbare globally 90% is sure no mga sabang atani only 10% ni am nuai na liti employee ni khangde amani khangde chielaga no mga sabang atani ba 90% stake ne khangire 90% of global wealth to only 10% pare 10% of global wealth to 90% of population pare ga leibni na
kanasu we have the higher I do the way they have is hagani man hai any one like macham ko pige hai I also private investor like masasi interest of we body ni ko wari sabi anabagi link ma thamnabagi man am tactful in hai batare ado angtang unasi bani aduga nangonda I like am pige aduga like sina angtung yengo haina haiba unaraga nangonda I like pidingi like masapi pam buliam ka kana haraga ayam phasana mana tawgi tactful in aduga stage da su oi milaga namla ko chairperson we say we presidential council ge siga moini chatting to kana ko daga tahan ge ba am training of ba ko session to am leadership am bari kene bigi ko adu yamne impress we gi bhai tare ko adu ai ani martin se te ngo hi magi english ngang bong russian man di ma se man ngang english ka ma se ba dei masak to dum yeng manungai personalities adu ga yam nungai gi bhai tare du training se ko adu ga ngonda yam nungai gi ba se just dari hele nang 2021 da 2020 da 21 da lakada chahi ani uhum sida nang kari wage dagi have dai nang gi vision do dai entry one e snap essay one e snap na sai dai da ina jagada mong dos ma story telling haga dra am e snap hadi lakada bu vision do kanda ani e gi ada I hai I have many friends I am ba Manipur the government employees a very high regard for me government employee gi father so government employee sa mani ko adum regard tong ne mayam na ko I am by friends in way professor we already MCS we already then kabar taong to we already again masagi school principal we already NGO to by mana bi taong to we already ama si marak sa gi room ji ile to bhai tare ko private school ni charo ka o chin chelaga ni wa to dum lei bagi mo ma legi bu adu ai patna ai gi hai tare dreams and goals ai patna set ro ga i ruga ai ni learning ni ko channel search ke ni masana bi ko ni patho le ses ko kala law power law and talk about the amnoi mon sam interest ki madu sana habi bugum engon da ke haidare asing madi thoughts are things cyber ni ko mi ne mondrang chuhi chapu ga hai ko yam thangmi ga ni ngasi lakda chahi kui dana haib da ngasi lagi andaki chahi loiram dai sare hor kan da sum ubi ga ne ba ai ko na success story liba kan da taning de ba yare noi success story pele ga hai ba mem yo yi khoi mak da su partner ma am hai tare ko ai ba di krai da success oi no ga hai ba gi question to le kai do ke success mo adubu som handaki chahi doram dai stegi horkanda ubi gane ba yam na sigi how powerful this company and how powerful it will be in near future we ne hosi as covid amatta yad kan sta som da chani ana si me am sta adugumba inspiration ma sagi aigi wakal du gi lakpa aigi thamoi gi hul lakpa adu me am da ma mo kan hai tare aki ek nyaw da hai tare matam ni ko mi ngon da haro ga min kai ha ga de ga ha ba sai haji ba product based study is very safe potu lahore pahawar kan bisa bi min medium secure feeling ma layo potu gi belu du khanga so ma adu natta bagi potu lak du adu gi akhi bilai gi yes bi shamana is 20,000 or 4,000 whatever api gom na magi mapun si su da chawal lo de ba ma sabon su ngi potam pi ko ha ba du khulu kan da ko nungai bu ji ke hai tare yamna girta bu do man we gi matam si kitang ko ni ngatung asin du da ma ma ne long ni da me am su ko adu ada ayam sing ba ko am kata de usar dai am shinu jari Hello, sir. Hello sir Sir. makha ai sir makha dam shinu jari sir Thank you, sir. I kind of network number one kind of gap ma machamale do no problem, sir. okay Can Makasatraga, Lucina, but thank you, sir. I just do the Saki Hujiki, Sagi turning point, Rigi, San and Bigre. I see listeners in Tabi, point. I am Yogani, the good successful person, Mam Yogani, Mamsi, Martasu, I did. Singha Sasana Pramiduma success stories at Taka do and the can miss to young one. yes But see, you couldn't be the world. Hina communities na. Company is in a peer with training program sing a commission bang totally but talk to ma'am sing city sing hagadi. I could choose a heap from ya, I could laptop the tenor could be a yes person. yes How to add Mama Kong?
Yes, yes. Pura mayam da aina appeal to jining base. Amutang test to gain view. Just Yes, test yes. it. Amutang test of view. Mati as maji adun the harab lebi no. Amutang test of view to go bisna yadana. Hojik se koi training program am khasa tadana. Tawdana koi webinar after tawdana. Webinar say yali makai live webinar ma'am say go in a cell gap in you have say appeal to jining. All Yes, the yes. leaders. Madam masi turning point na to masi organ. Ngasi sa na kasi sa Indra Kumar gi my purpose one I know support no mangi Mm-hmm. sagi upline hai tare ko Right. sponsors hai ba ko gi upline sinti acho lamjing ba adugi por musu lai duga sagi musamene ga duba timo gi ba bi makha downline hai tare adugi missing si chu san capable ba duma mi mo ra kre aduga adugi mata ta kwadi maru se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔꯒꯤ ꯐꯖꯕꯁꯤꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯋꯤꯟ ꯕꯦꯁꯀꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯋꯤꯟꯒꯤ ꯐꯖꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯔꯛ ꯆꯥꯝꯃꯔꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯥꯔ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯨꯕꯔꯗꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯀꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ 5 year ꯄꯥꯎꯔꯒ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ aduna thank you very much sai ki am excited oi haina have tare habdi tare missing su no ai bo ngani ado because of this interruption akui network interruption ne king mayam da kai bi bi dum de ti ngak pi ne na technology ta dere just positive sadana question se la te da ina tabi missing ai namtang bi na announcement mamsam kamjari masigi asum la successful students hai लेकिन अभी तक मुद्दा एक ना दो समस्या का ग्रुप सिंदा समनाद होगी समनाद नियोगी बॉम्ब देखना जब अभी सक्सेस स्पेशली ने विनोदा फॉर्म का कोने खजबने अब फॉर्म सिदा मैं हम लैपटॉप भी रहेगा लैपटॉप का कुछ बिशन अगर पिलो अगर परफॉर्म से अब इसका ग्लोबल नेक्स्ट होगा सिकुने ये सेगा ना करना सिकुने मैं सब गया तो Okay, network challenges kale मैम नोंग चिंग film na मैम work roy nang matam su kha tore have tare ko host ki line dagi me ai line su kha nuai tabale api gani ngasi ge chumlaba ngasi ge chumlaba patu ba successful pandamase successful ba leaders sina lithok makoi ki punsi ki wari sing taro ga makoi ki punsi su change to ya bage dumlaba tan sama pi budureba aduga da se kana umgi punsi da successful untold story se wari se taro badage ki punsi se change to na haibe leita ga di madu obeta ga successful untold story ki masigi sumlaba platform se mai pai masigi mahi ale lojaga dori bane aduna miyam na saruk ya view aduga miyam su support to bi rebe se koina khangjai ma'am support na koina karisu sumai punmona support to tum thagachari next aru boina sa ganada aina sa Indra Kumar da laksabase tabi ko sa number 2 hung ta number 2 line question matang to question ki sa question matang tung dai to ang tu amju ai jage ai jage hꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯖꯥ yes yes ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯇꯣ sida pumba changes ka sagi kuna phangba ngamtaba pot khara ki adugi aduga yes yes ani bhai ai thamjage thank you am ngajare line ji tung nuai ko viewers nga ngapi gani yes I have a lot of sense have the singna mamang da
Sir. Yes. Saya makata jare go sir. Ai sari question do understand to jare. Saya yam sense. Yes. I future visions right tham jage. See, this is one of the best ever. Mayam khang bigani. I ko na hana product based mayam na multi level marketing hai. Multi level marketing. Ako na masi mayam khang biren. Yung may gini flight take program matang lakit mayam kasi thousands of companies are there. So na I ko multi level crowd investing have never. This is one and only. Hojik I ko mato man ba. Simakti yog di ba tare ko sima yog na project sa saw na to daba mayama su ko ipro ba ure kra adubu this is one and only ato ba na mato tambas kra wagani somna network marketing masak su gani aduga ko stock sense to ba to ba no gi mayam trade ki to mayam masak su gani azuji live future currency ko na bitcoin ethereum and nothing ba gi ripple azuji am popular when to mayam sigi litecoin sing mayam sigi masak su gani coin ba future currency, digital currency, mayam masak sugani sta. Adu natana achauba global investment portfolio ma haiba tare. Songi nasi happy revolution tara kunduna. Kunsida amwana phangawai da haiba tare. Tara gomna yauge gasu after September. Phangawai da bad achauba opportunity amne. It's wonderful, it's wonderful. Aduna mamar kanda madugi pa ne wakya male jare adugi mathakta aina subang bangse ba up to MA BEd yor bhobota and academic line makata na pursue to udragasu ada phangdraba PhD to phangdraba ponam khangne se pire financial education practically Great. I have na taba practically my pa leadership tuna field da kumin na kan tambi makhagi investment gi niyom ji sam na gadi say don't put on your eggs in one basket kai pacha idea ni no lejo sang khak jaga ma thangno is myam khangbi ngani hande koi hogi ba Hackers the Manipur, Chochoba Quigis, Daleramba, investment company, Tolosing and Mingaway and Yawe. Maglis of the blood come over Zagam. Sitoguno Hay. I had to move Nambu one as deco. Taki, big example of Tanzania, a different sector, diversified Okada. Amuga have a simba. What was the idea, my ama? I could attack with I could push it upon the Hana to make it up what my arm never. Nangalazari to the gi, at least Nang Septa Okanda by Shakara. 10% din ng before expenditure gi mamang da septo guys ko hana kenal ta bahita ko aduga yam nuari si ay kari talaite ay pasasu laite ay aadhar lay ke doge haiba miyam na tar ba madu ato ban newak ya tabni ko ato ban newak at least ba paisa ka putu ya tabni pole na ba so madi adu kay me da ba ay kana sana mo pang lay jay aduga ay paisa si laite ay dam thamoy sing jay ay ke do haiba no haiba mi ma thwa kanda ma crorepati wa ya bagi room mle majimu ngakpa aduga sidala kanda ikoda laiba physically emotionally aduga financially ba knowledge me am pibirek badagi lakada chei kras da or da ba hoju phobda laiba achievement sing mamang cheda sena ga di adum mai kra tanja hui biti bogi level lakpa sida yam sim hojana tale haiba tare ko adubu madu ai personal level dugi matuina invest over ading sai haji ba goa gida mo bang sing hapto haptin sing ba to giba ai fadana adu sumkra adum sine jai hadare ko admana yamna wana kan hagadi sen hagadi sai hagi waima thangi bu mamangda ni wamugi matangda as a leadership gun lahogudi I thank you very much as a financially I very sorry have do laiti beseng laiti bu somna kap to ngam bu tanga ama lakhi bu ko aduga lakada future jai khars dadi what change ma hausu ji am hegai nuare nati hana lem da bigi leiba tang charam da bigi chaw gi film leire habane aduga lakra future makhata ba life is wonderful sidi amna chawraba ne hausu ki just tips of the iceberg achuba titanic tuari ba iceberg adum ma ekoi kai haitare adugi matwon khar khak ubne hausu uri mayam ubiris ni ko sidi achuba bini ne aduga yambiu som na ngasi lakada ba future da to godo mayam se aikoina northeast ki matai Manipur na India sin batungna amadi Prithvi sin batungna koi achuba achievement am log jaga di so yam changda ne aduga all over India all over the world koi usigi expansion to mo na godam ne maduna koi amatanga ba Manipur haibado sana lebak Manipur haibado oina bagi one and only ai siang haje ko lei atoba lambi yung biyo hojik
COVID pandemic mà tầm là thabuk giảm thật kiêng yo ya mi wa kiêng yo but we are growing ai sushi master mà mình không biết đấy magi hojik magi dio handi hon before COVID 80% home delivery system mà mình không biết đấy adum chathari ngang han kui na minister ma inaugurate to another restaurant ma mana laiba basol technology ki laiba adagi then mayama sida yugen hayang si launch to dore ngang han data mining ki lai he sida kay hay do is wonderful agi da mukta is a boon for me so the people are a blessing amani and I feel those I back to the host. Thank you, sir. Saya what saya wa ita yang mati tu ka ikut sigum tanda sida ikut ki CEO video ba kun ki Andrew Barto mabu kita tabang mabu ni sing tabang amde ada mahaki sigum laba sang laba kadi 2011 dagi haurupa sigum laba magi vision and mission si tapna matang utang pa kala pa jang ti tangkai chalapa tangkai chandriba hanta da haurupa ni sai sana panbigi ba azba kaito ising manungdadi singumna pairaga leiba adu matundadi kita katam phawlaga ubuduni ba azba kaise yingmadadi pinnuba manungdadi yam chaw leibado si adu lo mawgeda ba ko sumlo new community ke sumlo program singse apun magna masi soyaw bi huwa basi yam fazaba Manipur sana lebar habado hindi hata agadi ako sidal le basi yam fazisa thank you very much mayam na su soidron ke masigi saya Kumar di pensiwari lagi semua experience memang si tahap matanda pun magna tamu dah tamu dah mui itu betul penuh harusadi kibma sanwa jere ado khujik si sa sana si tapi kre ono por la kre na ko si por ti tahu apa hore ade yang chau lo thong de ka do re si patang si puni kre anwa sa ado khujik ti ai na amta marata khunjin ba potom nei saga hangjau ke sa pero medam gi ka saki ke do sigi tanjasi tadi medam gi hujik uiba hadi hujik medam si koi gi consumer community si partnership program ta kan badi le gi du ga lamna hujik post to be ne kale to me kan si hujik wakalo na ida si karma na kitin khangni sa dum te habi maduga aru gi question la sige Okay anu aja sa hai medam matang du ne ngasai ge awa ba ina magi mapam da mamangi chei thamba kan si ekoi chale da koi yamad bit ge bani mai gai to le chali unari mo ye san sa pibiram mi thonga da ge de gi mo tindro ko le hobu se yam kiri pe yam ngai tan hai tare ko yam le hobu gi un le bi da phang ba gi last year da hai ba stage tu sa gi emotionally le min ka na yam na awa ana share to the timing to the mana pano tham pire ina conditionally som the yada de ko ma to le gan yam na ka hadare angon sun wai to dum fil to dum te ba second chalu gi ma emotional yam na care to with matam da ma tham gi bodo adu hojiki adu ko le mu le minare pun na hojik adu gi mathak da sai ye ko na leram da ba walam ba ma ma ngam pa hadare ko adu ma adu ya yam na nuai mana hai nuai good I was doing filter ko adu ga masai hojena nuai da amana ai parents ki leina phang da basi ai nuai ke sena ga di they love me very much I know I love my brothers and sisters also mukhoda yam to help to mukti ai yes so ga juji le ba kru gi da pang ba duna amo he na ta ba da hojima ko na to pang ba ding am dri du ki na to yu mama ena chaw ba yu mama hum da especially police ki jaga am pa me ke boundary long sides da ai pa me ka chaw ba jaga ko for acre mu chaw ba ji to ga yu mama to kan ba pun le min ba sai ai pa me na di sui dun sui gani sao sa gani definitely sai kai manung da adu gi chap chawai thajab sei lije lai ba ganu se ko haju lai ba ure ba de sen ko se yes sai ba se daga na ngi de chocolate re adu ma yam fairly na kai hai tare yam support with ju ma gi support gi ngi si mo sei no ai to ngam jari thank you sir adu thank you sir yam ngai je ai de hojik purchil tin na ko Sanjil apa matam sida sagi wirikliba ahomba adigi nuaiba ya papa tunggal akaduba sini ya maru besisa ujug siki ke tana ko da nuan ngamde ko da tasing ko da nuan ba pvcd future ko da report asa ko da nuan bes
Thank you, sir. I Ado si sa aroy boy na sa kanusul line si am na connection su kan white re aroy boy na ay na laksaning mo sa kanu ni sa na tabi ni sing sida sa gi ba message matam share to bira mo aduga mayam na madu ta re harga kuninda maduna okay debate to why that debate to ngom da message matam share to bira mo sa tamjage tasena ha gati haju sai khoi tabi viewers ni khangbi gadab se sawana 150 sawana ko sanipan yang khigum tv ra kanda $10 samna ko $10 si tv ra kanda haju je khoi 150 ki crew ma pire aduga I also private investors si kainu habagi nenawi abi tan jam piri member bi ade ko club ki covid ki sun lauri adum lawsunu khoi sudum tausi adanga sai ge mayam na thamning si is one and only once in a lifetime opportunity som hazagera thazara $10 chiraga VIP ki subscription to be ho VIP amale bi ho data mining ki subscription bi auri hojik offer me ama aduga amuk tang changhen bi ho som once masi miss ho godane som ki punsi da yes I think project me am lakani adoba lami myam su rangmani som ki ko but amuk tang changhen bi ho amuk tang changhen bi ho I thaja je noi je ha only 150 do $10 to chawna madum dang thido piro chawna I50 500 some sanipan samapan hai tare ko adu thido piro VIP member to piro som yam thaz dagal su adu am dang yim bio lakdab sei krista kari no hai bado ding yim bio som soi no gani som nang asi masida changbi hodraba songi punsida adu songi isai su singna soi da maki regret feel da gune ba maram di ngasi som TV ri ba tawi ba ku sing se samman nati ha ba company amgi ko ownership ne ba atopa one network company so is no multi-level marketing the som na ownership is jaga sule lete you Yes, simply makhoi gi product move tong no gi mechanism am khakne ha ba som changhan biro amuk tang changhan biro aduga yeng biro nena biro ba ugane ba after few years like December last end of the year si horkan ugani su su no ugani yam lapte vida aduna adum bakung sa baslo gi na si ha ba si hajara kan dai post amusina jari Thank you, sir. Thank you, sir. Sana happy ki bise na samlam na hajar ba tanda ai kui ki se mutang just me chala amiti only 150 muke mauna mutang test ho gayi ye do manung da chang da do look at my expert to look at no adu kudung sab logo ho adu kai kumbada si kudung sab logo mo do ba na to masi sama si toda kana si to ho ta di tunda tunga kus apung mani ai ba dia let me am poco do o gonna have an sagi sai message as very forceful or message ni sa theory to si ekla sagi successful story je ko ta ba ku je se yang ngongeli tan sabu ta ga che sagi sumlo sumlo life ki oiba aka akum naiba punsista thina the experience me am se masi ekoi pun mona tamin na kai kuda simdok ya bi tanja adu ko ni change the way and by tanja kya mo koi phangbogi to tanja do satigi lojabani thank you very much asigumna ekoi tabi bi singdagi leadership na from starting from golden period gi hogi top manager gi horega vice president amsung president gi rank le biraba ni singna ekoi gi untold success story haiba asigumba platform sta motang la perega dum gi pinsi ko ri si sa Indra Kumar ni ko sigumba dito perega nung pun sumuya gi late na da video ko kana ba si kombinasi have si aina tabi le ba khudi muktaina listener ko mutta aina appeal to jari adun sa Indra Kumar gi mangan adu sa Indra Kumar na mangjari ba sagi family go ba yung matang punna by minimum mula si so my pack na hapsi 100% ay so ay sa people from the level the ay so more than 100% sa aduna some yamdra ba sam bigi ba December how ni manu si di achaw ba ho mamla ni di sana pamilya sindo my pack ko bio duga president so adum tuna dilim kita
Adetana, Mayamgi, Sevato Woina, I could not have similar Mr. Kuchim Siminasi. Thank you, Primus, Nasigo in a day, and Salim Kumar would have to hold in a the and Matani episode like the Bobu and a kind of way after misery. Thank you very much.